فستیڤالا فیلمانە فیلمên کوردی و جیهانی li vir têne nîşandan. Bi ked û rencê çendîn gencên Kurdan, ev cara sê ye ku Festîvala Kobanê ya film û dokumentarê birêve diçe. Em dixwazin kulturê me di rêya filma re bigînin, beyaniyan bigên ecnebiyan, bigên kesên Ewropî. Ew filmên gelek ji me hatî ême em dizanin Kurd hemî filmê xwe li ser kulturê xwe dirist dikin, li ser zilm û zora Kurda dirist dikin. Ew kulturê me ciwan em dixwazin bigihînin xelkên biyanî û em zilm û zora li ser Kurda em dixwazin bigihînin xelkê biyanî. Tu festîval bê wê ne yan filmekî Yilmaz Guney derbas nabin. Mîrê sînema Kurdî. Ronahiya karên xwe ji bo nefşên Kurdan li pey xwe hêlaya û ev jî şagirtên sînema Kurdî ne ku van karan encam didin. ئامادەکردن و ڕێکخستنی فستیڤالەکە زۆر زۆر جوانە لەلام زۆر پرۆفسیۆنێل زۆر پێرفێکت کراوە بەڕاستی ئەرکێکی گرانە کە یەکێک بتوانێت ئەم فستیڤالانە ڕێک بخام هیوادارم ساڵانی داهاتوو هەموو ساڵێک فیلمی باشتر و ئۆرگانیزاسیۆن و ڕێکخستن و ئامادەکردنی زۆر لەمە باشترە بێت چونکە ئەمە بۆ من بەڕاستی زۆر زۆر باش ڕێکخراوە. فستیڤالا Kobanê ya filman ne ji bo Kurdan bi tenê ye lê navê cîhanî li ser hatiye kirin. Çunkî filmên hemû gelan belav dikin. وەکو من فیلمێکی دیدیت چاوا چیرۆکە ڕاستیە تێگوتن و چ چێ بووە من باوەڕ نەتکرد و ئەv ئاستا بلند لەوێدە هەبە لێ بڕاستی من هەر تشتێن باش و پێشکەس دیدیتن بێگومان جودابوونا کولتور و سینۆرێ ناوبەرا مەدە هەیە لێ چیرۆکێن غەمگینن من بە ئێشەوان هەست کرد. خەلات ji bo baştirîn sînaryo û çîrok û ekter hatine pêşkêşkirin û xelata filmê baş ku ji bo filmê nêrgiz bû. Salana festîvalên filmên Kurdî li Ewropayê çê dibin li jêr navên cuda de. Film weke mûzîkê ne, di demeke Kurd de peyama wan digihe û dibine pirên peywendiyên kulturî di navbera netewan de. Ka Mehmed Emîn, Kurdistan 24, Bochum, Almanya.